I gde ste ljudi, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu igramo Clash Royale, tako da pokušamo da vratimo trofeje, vidite koliko sam pao. Koja je arena? Arena 9. Sad imam ovdje da pokupim, nemam ništa da pokupim, nema veze, evo da vidite moj tek. 4-9, preskup tek, znam. Tako da idemo da palimo partiju. Da vidimo što možemo da napravimo. Good luck. Svaki njemu da kaže, brate. Good game. Tako da su ja prvo odmah prinose da pasam. A onda posle prinose su da pasam Baby Dragona. Zato što, brate, koliko vidim mogu. Pa onda ode Hawk Ridera. Ova kula, da unisimo u kulu, brate, prvu kulu je logično, onda ovdje ovog. Ali ovaj neće da se vrati, ok, već smo poslali da nasvinjamo glavnu kulu, što mi se nekako i dopada. Sad ćemo ovdje da pasimo ove, da vidimo, ovaj Silent može, brate, da ide malo brže, ne. Zato što, brate, ono samo ide naprijed, ne napada. Ja, brate, failao sam u ovu vatru. Moram smo sad u toku klipa da promijenimo tek i spasimo nešto. Zato što mi je tek abnormalno preskup i onda treba više vremena. I ovdje je faktički 1-1 kontate. E sad, ovdje može da bude 2-1, brate. To je može da bude 3-1 zato što ako mi uništi glavnu kulu, onda bi padala ova kula, a ja treba da se branim. Ovaj Hawk Rider ništa ne ume da radi, jedino ovaj Baby Dragon radi nešto. Tako da vidimo da li može nešto Baby Dragon ovdje da uradi. Ja mislim da može. Tako da napadaj, tako da ću ovdje. Da vidimo. Ok, ovo može da bude neki preokret, 60 sekundi ostalo od mesa. Opet smo Baby Dragona, ok, jedan Barbarian ostao. Ok, ovdje je risisno, pasi prinusa, ovdje je risisno. Izgubio sam, tako da moramo da promijenimo tek. On je uradio preokret. Tako da moramo da vidimo što možemo da stavimo u tek, brate. To je pitanje. Collection. Što možemo da stavimo u tek, brate. Stavimo ovdje. Aj, brate, setri. Ok, čekajte još neku karticu da promijenim. Ajde, brate, ovo setri 0, ja mislim da je ok. Setri 0. 10 gemova, tako da idemo to ja sam sad pao, brate, ravno 2600, a imao sam ne znam koliko sam imao. Svaki piše na ovom 2600, nikad ne piše koliko. 2696 trofeja, 96 trofeja sam u minus. Tako da, jebi ga. Sad da vidimo, sad je malo playtek. Sad smo ovdje, svi smo opasili ovog prinosa da pasimo i Barbariane. Da pasimo. Onda ovu ovdje da pasimo, ovaj pasio peku dobro. Ovaj se... dobro, ali opet je preskup tek. Tako da pasamo Hawk Ridera. Pasamo Hawk Ridera, da vidimo da li može Hawk Rider da uradi nešto. U jednom poticu skino. Tako da sad pasamo ovog ovdje, koliko smo ostavili malo pre.
stavimo Baby Dragona. Ok, ovdje je problematisan Hog Rider, tako da moramo da unisimo ovdje Hog Ridera. Tako da moramo ovdje da ispadimo ovu bombu. Najao se bombu, vatru, šta god. Onda da se sakamo, brate, ajde Barbarian je ovdje. I ako treba ovdje da se branim, sjava za se, uzeli mi krunu. Ovdje se isto da mi uzmu krunu ili ne se, zato su Barbarian i brate stignu u napad. Tako da to je super, ok, ide druga kruna lepo. Sad se ovdje stavimo ovog ovdje, ovog Sajanta. Sad se ovdje vidimo, ok, ide pobjeda, ako ne ubiju ovog velikog što sam postavio. Tako da, pobjeda lagana, brate, 3-2. Tako da nema tu šta da se brisa. Tako da, bukvalno dobili smo sestri, dobili smo 1200 coinsa i dobili smo 10 kruna. Tako da, šest nisu specijalno. Imamo ovdje da lejmujemo. Ok, 2000 coinsa. Ajde još jednu partiju. Tako da smo odmah hodili da pasimo prinosa, odmah iza prinosa ide Baby Dragon. Jao, skeletoni, i on ima Baby Dragona, lele majke, ovaj ima Baby Dragona, tako da se ovdje bude malo napeta borba se da bude. Ja se nadam da neće, da se Baby Dragon da uništi ovo. I sada ćemo da pasimo ovdje ovu vatru. Ok, ovo mi telo isto kao miriše mi na pobjedu, ne znam, nisam siguran. Tako da se ovdje ove Barbariane da stavimo. Jao, ovi skeletoni su dosadni. Jao, brate, skeletoni dosadni. Treba se nam ovdje Baby Dragon da nas poizvadi. Samo da ne bude preokret. Izgubimo sad ovih 3 trofeja što smo dobili. Sad koju kartu što se motosekamo, da li se motosekamo Sajenta 100%. On je ovdje isto pasio prinosa, ali brate, ja ne mogu da se branim. Ja, brate, koga da postavim? Ajde postavim su isto prinosa, brate. Zato su mi otisla kruna. Ne, se me pobedu. U to sam siguran. Pisa neki preokret, zato što pala kartica, nemam ovdje Hog Rider, jao. Taj Spark je Baby Dragona, taj. Jel tilo Baby Dragon rešava taj neki posao? Jedino Baby Dragon rešava taj neki posao. Ako se moralno stavi prinosa. Nije prekasno. Pasaj, napad i pobjeda, brate, preokret. 152 healtha mi je ostalo. Ja sam preokrenuo, tako da bukvalno još 4 trofeja da vratimo. Dvojka, trojka, četvorka i 800 ovih. Super. Imamo ovdje da claimujemo još jednu kutiju. Tako da samo da claimujemo i ona kaže case dvojka, trojka. Ok, solidno. Ovdje imamo da otvorimo 2 ovoga, imamo da otvorimo opet 6. I ovdje da dobijemo 1850 coinsa. Sad ovdje da vidimo gdje smo dobili taj emote. Ok, level 1. Super. Ovdje imamo dobro. Tekst.
odimo to napredimo, sad to napredimo. Da vidimo info sad. Tako da, to bi bilo to od ovoga klipa, ja se nadam da ste uživali u klipu, a ako ste uživali u klipu ostavite like i subscribe, a mi se vidimo u nekom od sljedećih klipova, veliki pozdrav.